Dobro jutro i evo još jedan prolećni dan u Beogradu. Toplo, uglavnom, ali i kišovito za tu šetnju. Može da nam poremeti kiša, to će nam reći Anđelka. Anđelka, dobro jutro. Dobro jutro, Dušice i Milane, u toku današnjeg dana. Hvala, Anđeo. Evo, kao što smo i očekivali, lepe vesti od Anđe. Učestale kiše banatskim poljoprivrednicima do sada nisu dozvoljavale da krenu sa prolećnom. Jovice, hvala najlepše na svim informacijama. Eto, čuli ste sve podatke vezane za puteve u Srbiji. Jeste, za koji minut prelisamo dnevne novine, pre toga muzika za dobro jutro još jedno. Podacima na jednog zaposlenog dolazi jedan penzioner, a kako pokazuju trendovi, uskoro i jedan nezaposlen. Predstavit ćemo dnevnu štampu u 7:15, ali sa malo opuštenijim temama ovoga jutra. Tako je. A pionir u oblasti vantelesne oplodnje i dobitnik Nobelove nagrade, dr. Robert Evans, pre nekoliko dana preminuo u 87. Od 8:30 do 15 časova radnici Puteva Srbije popravljaće pešačku ogradu na Pančevačkom mostu, pa će za saobraćaj biti zatvoren deo preticajne trake u dužini od 40 metara u smeru Beograd-Pančevo. U Leskovcu već 2 godine. Da li postoji neka mogućnost da Leskovčani dobiju neku alternativnu scenu? Nažalost, kada će biti... Dobar ti je izgovor, bilo je hladno. Jeste, bilo je hladno. Jeste. Milan me kritikuje, zasadit ću. Dobila sam od njega neko cveće, ali ja mislim da je bilo hladno. Bilo je hladno, amateri smo i dalje, i Dušica i ja, ali... Zato kažem, imamo mi koga da pitamo, stručnjaka kada je to u pitanju. Dobro jutro, dobrodošli. Naša gošća, Slađana Milosavljević, moja lepa bašta, inače pejzažni arhitekta. Film, odnosno pokrivanje ljudi koji uništavaju ambroziju. Stalno mi najavljamo i te akcije. Ambrozija jeste u suštini biljka koja pravi najviše problema. Jeste, od svih 24 alergena koje pratimo, kažemo da 50%... Predstavnici odavde sa članovima porodica otići u Ćupriju i tamo ćemo opšto i svaki dan šta se dešava. Želimo uspeh. Hvala puno. I hvala najlepše. Mi smo pristrasni, ali nećemo dalje. Znamo za koga navijamo. Hoćeš li doći da... Gledalci, dobro jutro. Dobro jutro, još jednom posle pauze u jutarnjem dnevniku. Evo nas ponovo u studiju 3 RTS-u jutarnjim programom. I nastavljamo mi s jutarnjim programom, a već početkom maja očekuje se da će u Srbiju ući značajne strane investicije, što će oživeti tržište nekretnina, bar tako kažu stručnjaci. Potražnja stranih investitora za kvalitetnim poslovnim i stambenim prostorom podići će prema procenama cena kvadrata za minimum 10%. Još jednu veliku filmsku premijeru najavljujemo za 17. april u Centru Sava. U pitanju domaća ljubavna komedija Skidanje. Jeste, sa nama je reditelj. Njegova velika ljubav je... Kao centar i premijera. Posle toga bioskop, je li tako? Tako je. Posle toga bioskop ide. I tako, ko voli karling? 1700 evra. Po kamenu. Po kamenu. Po kamenu. Sad 3-4 kamena. Danas počinje sezona trka na Beogradskom hipodromu, to smo najavili, a evo malo pre nam je naša gošća Dragana rekla da ona tamo ide. A morate da je sklonite Beli Šeširić da bi je prepoznali u svakom slučaju. Jeste, a i naša Maja Spirić. Hvala, Anđelki. Hoćemo sigurno čim je ovako toplo. A jutarnji program danas privodimo kraju uz nas u govoru. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz nas i ovoga jutra. Naravno, videli ste vreme danas sjajno prolećno.